Cilamaya akan haji Sumanggak cali nyanggak kemah Kang Haji saaya-aya kaso pondok kaso panjang kaso ngaroyem ka jalan najan sono najan heman pesae ngobrol di jalan kaso pondok kaso panjang kaso ngaroyem ka jalan sono mondok sono ngenjang sono patepang di jalan. Akan haji sorban paling pahit makan jika mirip akan haji kunaon balik ulah oso sorban paling pahitna ka Cilamaya akan haji sumanggak cali nyanggak kemah Kang Haji saaya-aya kaso pondok kaso panjang kaso ngaroyem ka jalan najan sono najan heman pesae ngobrol